Security Force na Thawbal Dam Police Station gi manung chana leiba bumpa khulai da thiba humbagi thabak sa thabada khuchu khulai kyamron phagat pangam le hairi police tagi phangba paw mana hai phagat laba khuchu khulai sing adu de magazine yawba AK-56 rifle ama Singin ani insas rifle ama rifle laduki magazine mari MAS series bolt action sniper rifle ama rifle laduki magazine ama 12 bore double barrel gun ama .22 rifle ama rifle laduki magazine ama AK rifle gi nongmei maru kuntra insas rifle gi maru nifu SLR nongmei gi maru kun 7.62 mm gi kapayari ba sniper maru tara 12 bore ketres taruk .22 gi kapayari ba nongmei maru ani 36 hand grenade ama 40 mm MGL high explosive grenade mari MG2 UBGL grenade ama stun grenade ama Mark 3 A2 grenade ama stun cell mari gram 500 lumba TNT slap ama warfare radio set sing adugi charger ahum combat uniform jura manga combat fatigue ani bulletproof jacket manga amadi tactical backpack amani hairi